Sporazum koji je potpisala Ekonomsko-trgovinska škola iz Šapca sa Univerzitetom De Sapori iz Peruđe predviđa boravak grupe učenika i profesora u Italiji i stručno usavršavanje italijanske kuhinje. Radi se o jednoj visoko turistički razvijenoj zemlji gdje bi naši učenici i profesori kroz stručno usavršavanje i saradnju sa profesorima i asistentima sa fakulteta stekli nova znanja, pre svega iz oblasti italijanske kuhinje i opšte ugostiteljske delatnosti. Na dvomesečno usavršavanje u Peruđu krenuće 15 učenika druge godine smera konobari i kuvari koji su već savladali srpsku kuhinju. Osim namere da pokažu svoje znanje, šabački srednjoškolci spremni su da u Italiji nauče nešto novo. Imam želje da odem u Italiju i mislim da kada bih otišla tamo možda bih i završila nešto više, neku školu za možda bi i radila tamo. Moje očekivanja su velika i baš sam presrećan što će se to desiti ove godine. Najviše bih voljela da odem tamo da naučim, da malo više, pošto ovdje nemamo toliko ni sredstava, pa da tamo odem da naučim više, malo jezik i kuhinju, pošto volim italijansku kuhinju. Projekat između dve obrazovne ustanove iz Srbije i Italije sprovodi se sa ciljem unapređenja ugostiteljstva i turizma, jer prema trenutnom stanju standardi koji se poštuju u Srbiji još uvek nisu usaglašeni sa onim koji se primenjuju u zemljama Evropske unije. Nama se zamera da su nam porcije preobilne, da su premasne i da nam nije adekvatno posuđe. Mislim, to je ona 3 stavke što se naše ovdje srpske kuhinje tiče, to nam zameraju. Njihov normativ je šnicel 200 grama, na primjer, i prilog, i to ukupno do 300, najviše 350 grama. Obuka će trajati 2 godine za vreme letnjih pauza. Po završetku usavršavanja u Italiji učenici će dobiti sertifikate kao potvrdu da su osposobljeni za italijansku kuhinju.